Wah yu'un kushinel de Jesús. Jesús es el pan de vida. Ta Evangelio yu'un Juan, ta capítulo 6, ta versículo 25. Te kalal otik tabay te chmare te kos te a te Jesús. Maestro, bi ora hulatlito shik. Te Jesús la yalbey. Hamal ya kalbeyesh. Hanas ya leonik yu'un te bitil noha chuhtik yu'un te va la veike. Mahauk ya leonik yu'un te la vilik te hayeb senya el kuel las pase. Mame hauk shawatelenik sleel te aveelik te lahel aye. Hayaskan ya watelinik sleel te aveelik te stalel mashlas bahtel kinale. Te ha te yayak beyesh te nichanile. Melel te tatik diose la yakishta ilel. Te binashiotan yuune shi te Jesús. Las hokubeyik te Jesús. Bitilias kan yakahtes bahtik tas pasel yatel te diose shik. Te Jesús hich la yalbey. Ha into ha yatel Dios te mia chunonik te tikumbilon tal yuune shi. La yalik. Bisenya iluk ya pas kiltik sventa yuun hich mia chuntikat. Bila atelil ya pas hiche. Te namek inal mehtatike las veik te manawa tabaite mukul hochol takink inale. Hich te bitil tsibubil hilel tahune. Akbetik sveik te talem ta chulchane. Te wah te talem ta chulchane. Te shie shiik. La yalbey te Jesús. Amalia kalbeyesh. Mahaok Moisés te ayak te wah te talem ta chulchane. Ha te tate te ayak beyesh te wah te talem ta chulchan ta melele. Melel te wah yuun Dios ha te koish tal ta chulchan te ayak kushlehal ta balumilale. Shi te Jesús. La yilik kahwal ak betik la yalik. Kahwal ak betik spisil ora te wah yawale shik. Jesús hich la yalbey hoon wahon yuun te kushlehale. Te macha yeshtal tahtohole. Shuht mashwina yotan. Sok te macha yeshchunone. Shuht mashtakeh yotan. Hauk meto yakalbeyesh te mashakan achunonik. Manchuk te me ya avilikone. Spisil macha yayak ben. Te tate yeshtal tahtohol. Te macha yeshtal tahtohole ma ba chohlokel. Melel te bitil kwe montal ta chulchane. Ha tal pas beis skanhel yotan te machalas tikununtale. Mahauk tal pas te bilayas kan kotan tukele. Te bilayas kan yotan te tate las tikununtale. Ha te mabayas chai kuun tuluk te hayeb macha yakobanish tahventay. Sok yame chakushistal tas lahibalkal. Melel has kanhel yotan te tate. Te ayich kushlehal sbahtel kinal. Spisil te macha yayil te nichanile. Sok te macha yashchune. Yamesh chakushes tal tas lahibalkal. Shi te Jesús. Te judío etike ka smoken ayan taik te Jesús. Te bitil hich la yale. Te hoone vahon te koemontal ta chulchan te shie. Hich la yalik yuun. Mabal hauks nichan Jose te Jesús.
te yah na betix ba tes mestate. Bitil aya te cuemtal ta chulchan yayale shik la yal te Jesuse. Bistuk te ya moken ayantaonike. Mayuk machayashtal tuluk tahtohol te manchuk haok yayik tal tehtata. Te tukumbilon tal yune. Sok yame chakushes tal tas lahi balkal. Hich tsibubil hilel yu unik te alvanehetike Dios me yashpihuk te sot yu un tas pisilik te shie. Spisil macha yayay beis tohol skop tehtate sok teme teilas nop a yamesh tal tah tohol. Mayuk macha yilo tehtate. Hoonash kilos tukel. Hoonash kilos tukel te bitil tei talemon a. Hamalia kalbeyesh te machatik yashchunikone. Yamesh kushinix bahtel kinal. Hoon wahon. Yuun te kushlehale. Tanamek inal te amea tatike. Tanamek inal te amea tatike las veik te manah wahta bay mukul hochol kinal. Hauk meto lahel lahik bael. Yante hoone yakalbeyesh skoplal te wa te koemtal ta chulchane. Te mach ayasve mabayash las tukel. Hoon te va te kushule te koemontal ta chulchane. Te mach ayasve inwahto yamesh kushins bahtel kinal. Te va te ya kake ha te baketale yame kak talahel sventa yuun hich me ay a kushlehalik tabalumilal. Shi te Jesuse. Te judio etike tulan hachik te kop yuun te bila la yale hich la yalik. Bitil yayak betik vetik yayal tes baketale shik. Te Jesus hich la yalbey yayik. Hamalia kalbeyesh te mabaya ave te me mabaya veik. Mabaya ve beiks baketal te nichanile. Sok te me mabaya wuch beik te shchichele. Mabaya shkushinesh. Te machiyas ve bente baketale sok te yayuch bente shchichele. Yamesh kushins bahtel kinal. Sok yamesh chakushestal tas lahi balkal. Melel te baketaleha mero velil sok te chicheleha mero yaskanya uchik stukel. Te macha yasve bente baketale sok te yayuch bente chichele. Kashel ayishta tohol sok kashel ayonishta yotan uk. Hich bitil kushul tehtate te lastikunon tale. Sok ha kushulon tas venta tehtate. Hichnish meyash kushinik tas venta. Tah venta uk spisil machayas bebente baketale. Haya kalbeis koblal te wah kuemtal ta chulchane. In wah to maba pahaluk sok te manah wah las veik ta namekinal. Me il tatiletik te lahik baile. Te machayas ve in wah to. Yamesh kushinix bahtel kinal. Shi te Jesuse. Hich la yal tap ihub teswane. Te Jesus tabay sinagoga ay talum Capernaum.